Best to all SPM candidates. You dah bekerja keras sepanjang beberapa tahun lepas lagi study dekat high school. Do your best, okay? Yang penting buat yang terbaik dulu, tawakal, and insyaAllah I believe you will go far from there. Hai semua, saya Hannah Yo, Menteri Belia dan Sukan. Kepada semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, kalau anda berusaha, saya pasti kejayaan dalam tangan anda. Selamat maju jaya. KA dan YB pun dah cakap all the best kepada korang semua. So Cikgu Dabi nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan all the best to you guys. Saya ada beberapa pesanan sahaja. Nombor 1, korang kena doa sebelum mula kertas ya. Pray before you do your exam. Okay. Number 2, if you don't know the question, don't waste your time. Okay, kalau you tak tahu soalan itu dah, kalau mau jangan buang masa untuk cuba nak buat soalan yang kamu tak tahu tu. Skip dulu, pergi ke soalan you tahu sehingga you habis your paper tu, baru kembali ke soalan you tak tahu dan recheck. Remember, mesti ada masa untuk check paper so jangan buang masa. Nombor yang ketiga adalah lepas dah habis selesai satu paper tu, jangan discuss, jangan bincang dengan kawan kamu. Exam BM dah habis, jangan bincang BM. Kita move on to the next paper which is BI. Please remember, kalau you nak check kertas tu, you only will break your heart. So you don't want to break your heart, you want to be happy while you do your paper, and once it's done, it's done. Okay, once it's done is done. So you guys already done your best. Be happy about it. The expectation is, what do you expect to get? Not me expecting you to get what your parents expect you to get. No. Apa yang you nak dengan grade korang ni. Itu dia persoalannya. What do you want for your SPM results? Yeah guys, all the best. Bye.